svaki komentar na našu igru u drugom poluvremenu ili drugoj četvrtini je suvišan, tako da posljednjih 5 minuta u drugoj četvrtini gdje smo uspjeli da prokockamo tih naših 17 pojena prednosti i da se ne snađemo na pravi način na tu njihovu zonsku igru gdje smo odigrali dosta statično u napadu. Nismo uspjeli da rešimo ni Jacksonovu tranziciju koji nam je dao 32 poena, tako da jednostavno ne smemo ponavljamo ovakve utakmice kući da na svom parketu možda suviše po nekim pritiskom treba dobijamo kući pa smo i izgubili od budućnosti se vidjeti na svom parketu. Hvala. Mislim i pre utakmice znalo se tačno ko je šta je Cedevita, šta je Partizan, da li ima razlike u kvalitetu i kolika je ta razlika, ako to neko ne vidi, pa ja onda ne mogu da mu otvaram oči. To je broj 1. Broj 2, to nema nikakve veze s time koliko puta oni daju koš i faul. Koliko puta ove sezone isti igrači prave faulove kao da su devojčice, a hoće da ih se tretiraju kao dečaci. To nema nikakve veze s time. Mislim, zaboravio je čovjek da kaže preko koga su išli ovi zadnji poeni, mislim. Vrlo zanimljivo, mislim. Samo kritika je uglavnom, kad igraš ovakvih timova, moraš da igraš muški. Od 0 do 40, a ne u drugoj četvrtini. Ne u prvoj četvrtini, nego od 40 minuta uzmeš, cepaš majstore, pa vidiš da li može. Nisam ja ljud što su promašili otvorene šuteve. Ljud sam kad preskočiš otvoren šut. Ljud sam kad ne zagradiš. Ljud sam kad daš koš i onda primiš u kontranapad u koš. I onda kao, wow, šta se desilo, šta se desilo? Nisi uradio domaći zadatak. Eto šta se desilo. Igraš protiv snažnije ekipe, kvalitetnije, na svakoj poziciji. U plusu si, oni vrate plus, okej. Njihove trener, mislim, dogodilo se to što se dogodilo, ljudi promenili kriterijum. Šta to nije jasno? Šta, ni to se nije desilo, jel? Desilo se, mi se nismo prilagodili, kraj priče. Oni su bolje prilagodili na to nego mi. Imaju prodornijeg igrača, ovi su ljudi odlučili da sve to tretiraju kako su tretirali ili završilo se kako se završilo. Ali to i dalje nema veze s time. Kad praviš faul, ne može da bude koš i faul. Kad je zagrađivanje, onda je zagrađivanje, majstore. Kad igraš 1-1 odbrana, to je 1-1 odbrana. Ajde. Ali imate pitanje? Mene interesuje komentar druge četvrtine. Da. Do kraja, znači za 4,5 minuta ekipa Partizana je primila 21 poen. Jest. Si vidio kako? Kako? Ajde, reci ti meni. Sećaš možda? Pa to je nevjerovatan pad igre. Znači, od onolike prednosti ekipa je pala i više nije mogla da se vrati. Na koji način smo primili poen? Razumeš? To, znaš, u tvom pitanju i odgovor. Razumeš šta ti pričam? Hvala. Da li imate još pitanje? Ukoliko ne, hvala, to je to. U plusu si, oni vrate plus, okej. Njihove trener, mislim, dogodilo se to što se dogodilo, ljudi promenili kriterijum. Šta to nije jasno? Šta, ni to se nije desilo, jel? Desilo se, mi se nismo prilagodili, kraj priče. Oni su bolje prilagodili na to nego mi. Imaju prodornijeg igrača, ovi su ljudi odlučili da sve to tretiraju kako su tretirali ili završilo se kako se završilo. Ali to i dalje nema veze s time. Kad praviš faul, ne može da bude koš i faul. Kad je zagrađivanje, onda je zagrađivanje, majstore. Kad igraš 1-1 odbrana, to je 1-1 odbrana. Kao da su devojčice, a hoće da ih se tretiraju kao dečaci. To nema nikakve veze s time.
mislim, zaboravio je čovjek da kaže preko koga su išli ovi zadnji poeni, mislim. Vrlo zanimljivo, mislim. Samo kritika je, uglavnom, kad igraš ovakvih timova, moraš da igraš muški. Od 0 do 40, a ne u drugoj četvrtini. Ne u prvoj četvrtini, nego od 40 minuta uzmeš, cepaš majstore, pa vidiš da li može. Svaki komentar na našu igru u drugom poluvremenu i drugoj četvrtini je suvišan, tako da posljednjih 5 minuta u drugoj četvrtini gdje smo uspjeli da prokockamo tih naših 17 pojena prednosti i da se ne snađemo na pravi način na tu njihovu zonsku igru gdje smo odigrali dosta statično u napadu. Nismo uspjeli da rešimo ni Jacksonovu tranziciju koji nam je dao 32 poena, tako da jednostavno ne smemo ponavljamo ovakve utakmice kući. Nisam ja ljud što su promašili otvorene šuteve. Ljud sam kad preskočiš otvoren šut. Ljud sam kad ne zagradiš. Ljud sam kad daš koš i onda primiš u kontranapad u koš. I onda kao, wow! Šta se desilo? Šta se desilo? Nisi uradio domaći zadatak. Eto šta se desilo. Igraš protiv snažnije ekipe, kvalitetnije, na svakoj poziciji. Da na svom parketu možda suviše po nekim pritiskom treba dobijamo kući pa smo i izgubili od budućnosti za vidjeti na svom parketu. Hvala. Mislim i pre utakmice znalo se tačno ko je, šta je Cedevita, šta je Partizan, da li ima razlike u kvalitetu i kolika je ta razlika, ako to neko ne vidi, pa ja onda ne mogu da mu otvaram oči. To je broj 1. Broj 2, to nema nikakve veze s time koliko puta oni daju koš i faul. Koliko puta ove sezone isti igrači prave faulove